COVID-19 irunven nak ting cha a sitinda kan ko chang te kan tola kan tol tik a atlom big second pukul itol ding slai chon kan kut achong lai ti in kan kut dong in kan siapi kan kut karla chon ka tiang he to slai ti in chang ten itlo than ding cái này theo đi in khán, cái này đồ đi in khán, thà vợ chàng mình sẽ lâu lên đi shoot chàng mình in hộ than đỉnh. HakhaNet ni lung lom te in nang goit cái này lại na, tu ten HakhaNet ni Thawngchimnak mi atlang pi karak chim lai. Hakha sang thar sami July ne khat a ong bali zu ase chang lai. COVID-19 zo tak in Hakha si in na chami mizo case number zan hi le som thum le pan hi chu positive ase than pangkam an hing hau nak ha Hakha bu chau lam thluan lam kam cheri kong chin ram an thak tol chung thang karak chim lai Hakha sang thar sami July ne khat a ong bali zu ase chang lai Hakha sang thar sami ju July ne khat a Hakha sang khat nu sang khat in asok tu hani Hakha thang hola ong bali an zu chang lai tia tombaw ngai tu sin in jun nukuleninga a kan thai Hakha bank shipping committee chairman pungun vungni meeting bacha nak bantuk in July ne khat a ong bali zu ase chang lai khoika sangda azuk masalai ti belte afyang ri lo ama belte Hakha khwa a kumkul arak changmi kha papek in zu tarmasa an salai I kumthra ummi ti bentuk ni an zu ven ha lai ong bali azuk mi papau su huntin lo lai lo ama belte ta chunnak a pesom rek kaum hun thang ka du atami belte an ting lo khau first class azuk mi ni atin lo swal zonga second class le third class zu nak nol angai ri azu du lawa chun ama nol asi chun asok I hun ting chaw ok atlak tia thimmi hi chungkhar zali le somret le pasari an sana in somthum rangni an sok thai lo cha a an sung lai atua mun ating chaw bak ding le ong bali azuk ding min ha hi chungkhar zali le somnga le panga rong an si tia da ka posa achim Hakha sang thar sammi hi July ne khata awi khatnak phosam asalai I awi ni nak zong ren rangte in phosam ding in timto asi hi mun sammia in ri asi lawa hunri kaunga amboi nak ha lo ritung zong bundi ase chang hi mun ating chawmi ni July ne hlenga hlan hrimhrima anma le hun tin chawmi zat tangka an thodi lai hi tangka thomi hi lamcho nak lamlung pha nak ti mai le harmi belte kha aba in to an si anma thomi in rulte ding asi tia kan thai ni hlon sung ka si Mount Carmel School International Mount Carmel School International ni lunglom te in nang kut kanit lai na na phacha a tapti ha khwa dai chang kan chun mang atling Mount Carmel School International ju Hakha Shambun in Thongni Thlerukum a Thokni si American nangak le langwal hani kumkhat a winhi in marang hol an rakchimna isang in chu marang hol le kol hol long in cha chimmi an si chon ning le chim ning hi by hat system slow in to sarnak in chon le chim aslai International level in chan chimha class thokhana thajamnak le thangthat pasakna phasa Sahak chani nunzado he an chan I chan thiam kho na kha pe pek in cha chimni sang in an si marang hol thiam shim a har ni chan kam phan chang This is mine. That's not yours. This is a rope. I told you. I love this school. My teachers are beautiful. Their teaching is very good. I'm grade 3. Okay, do you love your school? Yes, I love so much. Okay, can you tell me why? Because it has a wide and beautiful campus. Also, our teachers are very kind, always ready to help us. Thank you, teacher.
Okay, my name is Danica and I'm grade 3. Yes, I love my school. My school is beautiful and have a lot of trees. Tuza na fale kha an hak chat leo te in marang hot le cha kul hot le cha center na du na chun Mount Carmel School International sang in a rakai terve na Bisang in tang tha ong I sa athiam bak ni chu American sang in ha a full scholarship to pyak I kai tar an slai sang in lu nak phom lak kho asang asong du mi cha a asong to pyak le aidin nak rong to pyak an slai Menung rukya cha a 20 in from lak kho Islam Petlay nak 09 259 587 254 09 259 458082 a Petlay kho gan si COVID-19 zot nak in Hakha in a chami mizo case number jan hi le som thum le pen hi chu positive asathan COVID-19 zot nak in Hakha in a chami mizo case number jan hi le som thum le pen hi chu avi khat na a negative apya chang na in avi ni na an chaka positive asathan tia kan thai hi kong he pit la in Hakha in ok doctor mang byak kong ni min dat kun unaw pa case number jan hi le som thum le pen hi chu avi khat na kan chaka negative apya chang na in avi ni na a positive apya than Than tlang kan unaw case number zala samrat le pen hi chu tu tan kan chak mi avi khat nak pik negative apya ve chang tia da hakhapost chim Tadim si na mi manung pen hi zong an pen hi in avi khat nak pik negative apya ve chang tia doctor mang byak kong ni achim chap Chiram kul chonga COVID-19 zot na angai mi manung pali antang tadim si na manung pen hi le Hakha si na manung pen hi an tia kan thai Pongkam an hin ho nak Hakha bu chok lam thluan lam kam cheri kung chin ram an thok Hakha pek uzung foina in Hakha peng thingram le zung he ibom in chinram kul khopi Hakha kho chu khopi sining he itlak in pongkam an hin ho nak Hakha bu chok lam thluan lam kam a cheri le kol mohu kung chin ram an thok tia kan thai Hi thing kung chin nak a Hakha peng ok zung latlai u min u Hakha peng thingram le zung latlai u tan thu u le ren ren tu na Hakha peng lam sul le ton wa ngai tu na Hakha peng sipin zung le Hakha kho chung khwa boin ha le binau na ibom in phuthuma ani than I chun thla ko luthum in chun thla ko langa tiang an chin tia kan thai Hi an chimmi hi cheri kung jan hi le somi le period le kol mohu kung parha adi lak a kung jan hi le somnga le period chin asachang khomin ha jong ni fur chong a male in pong kam chin adu min ha chu Hakha peng thingram le jong ni alak in thingkung lak kho asitia Hakha peng thingram le jong lutlai u tan thu u sin in kan thai Zon ese kho chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat te me bu shel ding jon pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lo ding jon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan rak tin tik song a kan kutchang te idol than ding Tutan HakhaNet kan Thawngchimnak chu hi yel in kun ngor ri lai daina ka si